Morena e hoa mā, morena e hoa mā. Tēnā tātou. Nau mai ki tēnei PΑHOMATA. I tēnei ata. Āhua ohorere. Moata. Heoi. Kei konei tātou. Te apataki PlayStation 5. Ai, nō reira tēnā tātou I tēnei ata. Me aro pēnei au, engari ka titiro au ki ngā kōrero ka puta. Hea hara, tai hoa, tai hoa. A koe nei timata e hoa mā, a koe nei. Kia ki te rawa au I enei āhuatanga. O, ko te mata. Ko te mea nui ki au, ko te hutu me te wāka puta. Nā te mea I te wāka pāhotia I rā mea. Ana, ko mōhio tātou hei āwhea. Hoko moata. Ui! Oh. Horizon Zero Dawn. Koine ngā kemu I whakātū I tō rātou huranga tuatahi. Ooh, pai tēnā. NBA. Ako kena. Tērā kemu kena. Morena Jandal Vandal. Oh, Miles Morales. Ai. Godfall. Jeez, maha tonu, maha tonu. Ah, te. PlayStation 5. Kārawe hoki. He ahi. Koe rā tēnei. You all know the target. Shiva's dominant. And only the dominant. How do we even know the girl will be a nun? Our kind do not question. Hea tēnei, hea tēnei. Oh, fine, ai, tika. Final Fantasy. Final Fantasy te kaumā whā? Ko te tūmanako e rongo ana I au, engari. Me whakaheke pia tēnei taha ki a hau. Paku piki ake pia. This will be a bitter fight. You should not be out of doors. We have discussed this. Come, Joshua. Ai, Your ko te father will ao, be ko expecting te us. ao Final Fantasy I tēnei am Joshua kaumā Shiva. whā. I'm sworn to Chocobo. protect you. Chocobo mā, oi! Wahe mea. Oi? What do you mean you refuse? Did you not pledge your sword to our cause? He Malboro. What does it matter? It was the Dalnex who drove back the Crusaders in the Battle of the Twin Realms, was it not? Without the blessing of the Mother Crystal, we cannot defend our realm from the spread of the Blight. Ooh, Sahi Dragoon. Dragoon tērā. Ai, nō reira. Kāre pia tēnei I te shimu Final Fantasy kaumā whā engari nō taua ao. Imperial Vipers. Kāre anō au kia ki te. Do they really mean to invade us? Awe tēnei. Archduke's son.
Kei te whakamahi I te rautaki te tuapapa whawhai, te momo whawhai no te Final Fantasy, te kai Māori mai rangi I te PlayStation. Second back on the fire. But that's impossible. Tā mai, ngā karere I tēnei ata. Crystals. Has shaped our history. Naka, o mai te utu, kei te rā te utu. Ana, anei. For long enough. Ai. Pai tēnei kia. I'll kill E you pūrākau hou. if it's the last thing I do. Ai, pūrākau hou. Ma ono. Oh. Ai. Tēnei motu hake ki runga I te PlayStation. Ka pai. Pai te rā. Koe nei. Ki te whakatunu. Koe nei. Ko te ngā mahi whai ake nei. Kemu anō. Pai ana kemu anō. Ai. Kare kore. Ka noho tātou ki kone mō te roanga o tēnei whakāturanga. Ana hei te mutu. Hei te mutu ngā tonu. Spider-Man. Miles Morales. Dang, I'm late for Mom's rally. Maha ngā kōrero I puta me he Subway card. kemu mātotoru motuhake tēnei he DLC rānei mō te Spider-Man I puta I te rātou. Come on, we're gonna be late. Hey, dude, I am so feeling your Kaore au I super wātea kia Are you still tākoro wearing I your suit? te, You know, just te in mea case. tuatahi. It's gonna be fine. Ahakoa te pai I mātaki au I te hiwa I runga I Arawhiti, te pai Arawhiti, See, Twitch. this is my favorite part of living in Harlem. Pop-up street fair, best Te food rapea in ka, the city. ka hoko au I tēnei ka awesome music. pāho, ka tuku ki This would be great kia for the last koutou. beat I was working Te on. apataki o te mawhai. I should get back into mixing. Yeah, it's been a while. Ka reo te tino mōhio te pūrākau kia Miles Morales engari kua ata. Rio Morales? You gonna vote for her? Te tiro au ki e te hi ahotanga pana ki aia. She's been a teacher my whole life. I rawe te kiri Similar ata, skill I sets, right? puta I te Corralling te people, rātau, educating them, tino rawe. making sure they don't throw things at each other. Nō reire ahua, e hi amo ana kia tākaro I tēnei kauinga o te Hi, te I'm Brian pūrākau Horton, creative director at Spider-Man. Insomniac Games. We're excited to show you this first look at gameplay from Marvel Spider-Man Miles Morales. Our story picks up Right. 1 year after the events of the first game, and we find Miles' new home, Harlem, is in danger. Trouble brews while Miles' mom, Rio Morales, leads an election rally. A war between the devious energy corporation Roxxon and the Underground. A high-tech criminal army led by the Tinkerer starts to break out. In this gameplay sequence, captured on PlayStation Tingo 5 tā hardware, rātau. the Te Underground rangatiro attacks ngā Roxxon, huarahi. sending the rally into Huarahi. chaos in a fight that spills onto The the Breakthrough Tinkerer. Bridge, where the Underground tries to steal Roxxon's experimental energy source, Ooh. Nuform. Let's take a look. Ka Miles. Whoa! Let's not shoot each other, all right? Oh, anei, te Tinkerer. We're after the new form. Ignore everything else. Oh.
hai nai nei. Dr. Octopus, koira era. Get rid of him. Then grab as much as you can carry. Oh, wait. Keep him busy. Wai ake tērā I te riro atu o ngā mea katoa. Anei, whawhai. The bridge is coming down. Yeah. I have to stop this. Ui. Kia nei, kia oka nei whakarapa ahua whanake ake I te momo whawhai roto I te Spider-Man tuatahi. E rite tonu engari, kua ahua ka tika I te huwahi. Ka pai. Left over there. I have to push past these guys. E, Where is he? ai. Me mātou koe I tēnei, kia pāho ki runga I te hongere. Te whakarite mai te tehi pūrongo anō hoki. Kai taku whakatakoto e tehi whakaaro I pāni ki te kēmu. No. Ai, me tāpuni tēnei ki taku rārangi kēmu. I te mea ko te cyberpunk, anahe te mea ko te tino tatari, te tino hiamoana ki te rā kēmu, cyberpunk. The bus. Oi. Everybody get out. Don't worry, I got you. Ka pai, Miles. Pai. Those people, they're trapped. I've got an idea. Hanga piriti. Ai, to go. Ka tūtui haere. I can stop this. Ka pai. Pai tara te whakatakoto I ngā wā, whakatūmeke, whakaohorere, e rongo ai te kaitākaro I te rā āwangawanga I roto I te kiripuaki. Pai. Oh, I tēnei tautonu. Ai, ka mautonu ki tērā. He maha ngā kēmu, kua pānuitia kaore te kēmu e puta I te wai I pirangitia. Engari, ko whakaroa ake ki te tau e tū mai nei, te mutunga o tēnei taurāne. Hei nai nei. Oh, he re pātā. Magic, both beautiful and powerful, Mo te binds kēmu together harepota our hou, long history. ki runga That common bond I ngā we share pūrere is tāko the legacy matua. of Hogwarts.
Hogwarts. Hōmata. Now it is time to add your own story to these hallowed walls. And quite possibly shape the future of the wizarding world. Ka pai. Every He kōrero corridor, hou, he paki waitara hou. portrait, every stone in this castle tells the story. Witches and wizards who came before. Here you will meet lifelong friends and grow into your own magical abilities in the classrooms of the world's He most pūrākau motuhake, he e me maurande. And while your journey begins at Hogwarts, brewing potions, taming fantastic beasts, and mastering spells, there is a larger world beyond these walls. Oh, A ka world pai. filled with dangers you can't yet imagine. An ancient knowledge long gone from this world. That strange and mysterious talent you possess may be the key to unlocking this Ai, dormant power. ka repe e whai ana I te he kirikua ki matua. Potential is limitless. Oh, I ka kāna. Ai. Ai. The journey ahead will reveal what you stand for. Ke au taku. Taku mate. The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Oh, Hogwarts Legacy. Ai. Ngā matire ki runga. Ai. Kua tāpiri anō te te kemu ki taku rārangi. Māku anō e kimi hei awhia tākoro e nei kemu. Engari, ai. Revelio. Hi everyone, I'm Dan Vondrak, Creative Director at Raven. One of our goals as developers is to bring the game world to life unlike anything you've ever experienced, and PlayStation 5 is making that happen. With the power of the new console, we've been able to significantly enhance the overall experience. From what you see in the world, to how it feels in your hands, to what you hear around you. In Black Ops Cold War, you will be transported to the year 1981, in the middle of one of the most dangerous times the world has ever known, the height of the Cold War. The following is a portion of the first campaign mission where you've been given the name of a high-value target linked to the Iran hostage crisis. But in true Black Ops style, take a look. Ho piki tonu ake. Engari, te rapea me kaha ake taku kōrero kia pai ai te whakapiki te kaho te oro o te whakaaturanga nei. The team arrived in Turkey a few hours ago. They should be in position shortly. Ko tai mai e te hi pātuhi hoa. Airfield's just up ahead. Let's go find this shithead. Alright, kia tupatu I te reo. Me he mea he tamariki e mātaki ana I tēnei whakaaturanga, I tēnei pāhotanga. Kei te reo Pākehā e nei ke mu. Mason, check it out. Incoming truck. Left side. A rush might be in the truck. Oi o koutou e pai ana ki ngā kemu pakanga taua, ngā kemu taua nei. Ngā hoia, kemu hoia. He tino apataki au I ngā wā o mua kemu Battlefield. Tākoro I te mea tuarua Bad Company. Hold fire, we need a positive ID. Tua whāno hoki. Ngari āhua heke te kau ki au. Take him out. Battlefield tuarua.
Whai ke ake nei ke mkiau I te wai tākoro ana me ngā hoa. Ngā tau o mua, ngā momo kemo o mua, ai. Ka tākoro takitahi ana. Whai hoki te wahanga takitahi engari. Oku tonu, whai ake wai tākoro ana me ngā hoa. Whai te kore o ai, haere koe mako nei, haere o mako nei taha. Awe ngō ki raro I tērā mea. Te rārai ni te kupu taka hangarau. Kari kia mau te rima. Ono te kupu takara. Drone. Mata topa. Ai. Ko ngā drone rere. Engari, haki te mea ko te drone ko ngā mea rere. We hope you enjoyed that sneak peek at the campaign for Black Ops Cold War. There are many more twists and turns along the way as you begin to unravel the truth, and we can't wait for you to play it soon. In addition to the story campaign, Cold War features the next generation of multiplayer online combat and an all-new awesome zombies experience. Today, I have the special honor to announce on behalf of my friends at Treyarch that the PlayStation community doesn't have to wait to play multiplayer. Starting this Friday, PlayStation players will be able to play the multiplayer alpha exclusively on PlayStation 4. And for those of you that are watching at home on your PS4, you can preload the experience starting tomorrow. We can't wait to see you online Friday and through the weekend. Enjoy the rest of the show. Ka pai tēnā. Tērā pia ka paku kuhu atu au, tātou, ki te kēmu, kia te tiro pewhiana te kēmu rā, ka mutu ko te tākoro hoki ki ngā hoa. Pai tēnā ki au. Ai, te drone he mata topa, tērā pia he mata nuku mo ngā drones o te whenua, ngā drones waka nei ki runga wira, ana ki te rere e he mata topa. All clear. Come on, move! Chris? What the hell? Take him away. Oh yeah. Capcom, ko mea tēnei. Resident Evil? In life and in death, we give glory. The bell tolls for us all. They're coming again! Score Mia. Resident Evil? Quit being so paranoid. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. And in death, we give glory. Mother Miranda. It's just a local tale.
7 people to the village. Jeez, isn't it just titney iwi? If it's just looking, window shop away. Hey. Me apiti tonu. Me here na. Ai. Mamara ki tēnei kēni. Ka mate koe ka hoki anō ki te timatanga o te kēmu. Ai, You want out of a time loop. Hoki whakamuri koe. You gotta learn how it works. He kēmu Black whakamahi Reef te is a wā. puzzle. And each visionary is a different piece. Here's Igor. I am a respected scientist. I've done so many loops, I've learned to run circles around him. Hey, over here! I'm coming for you! Waiter! Get him! What the hell? Oh! Para mōhio I whai koe te mahi e te hua te mahi. Focus, you son of a bitch! I've tried taking my targets out one by one more than I can remember, but there is never enough time. I go after one, another lives, because right now, half an island away, a different visionary is throwing his nightly cannibal masquerade. Alexis Dorsey. Everybody shut up! It's my jam. Igor's a big fan, yet somehow he never makes it to the party. Something keeps him home. Colt, you there, buddy? Here's the invite to the party. And here's why Igor blew it off. He made some kind of scientific breakthrough that morning. I did it! I did it, it works! That he makes every morning. Unless I get there first. No experiment, no breakthrough. No reason for Igor not to drink his disappointment with Alexis. Now I got a shot at killing them both at the same time. In the same loop. What the? Is that Colt? Hey, whoa! It's time to hunt pig! Colt, I'm talking about you, baby! Come out and play! Rata huki e rā momo ko kiritanga. Ika no ke hanga. Ue. A little help here! Iko. 8 targets on my list. Every one of them with grand plans for eternal life. To break the loop, I gotta break the rules. Clock's ticking. And you just ran out of time. You keep forgetting, Colt. I'm not like those other idiots. Only got one name on my list. Yours. Tau e te mane. Ai. Te koata tuarua. Kārawe tēnei. Pai ngā kēmu. Tēnei wā. Tai hoa ake ka kite i ngā piki ngā heke o ngā kēmu. Mā te tākaro e mōhio e rā ahuatanga. That day, if our positions were switched, would our fates be different? Would I have your life? And you mine? You a demon? Ah, devil may cry, aye.
what it was. After all, it's just he couldn't do it. Kneel before me. Wait, didn't I? Kare anō ai kia ki te whanaketanga Hei rau e paikau mā sēni whakamahi hoari hei rākau makia. Ona kemu katoa, rape ka wahi tēnei whanga. Mokutoni tēnei. Wahitei. Te awana he ori te ahua ne te momo waituki karo na kia eke ki te taunata. He rite ki ngā mea no te PS3, te PS4. Ho mai te utu. No te wā rāhui tuatahi, timatai au ki te āta pena pena e te himoni, wahanga moni e te kikono, ka mai te roha. Wate mai he moni ki te hoko. Ai te PS5? What are they doing? Did those fugitive morons burn down their own hideout? It sounds idiotic, but that's exactly what it looks like. Bad karma for burning down my farm. No te PS1 tēnei. Hi, I'm Lorne Lanning, creative director of Oddworld Soulstorm. We're excited to bring you an all-new exclusive trailer from the game. Here, our unlikely hero, Abe, finds himself fresh off the back of freeing his people from the nefarious Rupture Farms. He thinks the journey is over, but soon discovers it has only just begun. The stakes are higher, the threats are larger, the obstacles are more devious, and it's all made possible by the power of PlayStation 5. Enjoy. Anu. Ai, aho pera, ingari koe te aho te ao. E nana kia e kino. E kino ngata. Not letting that Abe guy get away from us again. Ai, te ngā rangatira o tēnei ahua rite ki te whakahanga I ki tēnei au. Inga no ngā rangatira e tino Wait here. au pēhiana I I could go for a sandwich right now. We gotta get out of here. Come on, Ana, get out of here. My tummy's growling. Stop. He momo kai te iwi o Abe. Ka kai rātou I a rātou anō ki te... Ai. Engari ko Abe te tuahangata. Ko hara mai ki te whawhai atu ki te iwi e takahi ana I a rātou. Te whakaora anō ai tōna iwi. Gregory, your friends are worried about you. They're here with me. Please, come out. Gregory, I may have lost my temper earlier, but it was just a glitch. It won't happen again. Gregory. It's been such a difficult day for all of us. Why don't you come out and we can play a game together? It won't happen again. No? It was just a glitch. Gregory, be still.
I think she's found us. Ai, kamataku. Ai, Five Nights at Freddy's, jeez. E rawe ki au ngā kiriata whakamataku katoa. Engari, he rawe ki au I runga nui I te... Nā te mea he... Māma au ki te... Māma te whakamataku I ahau. Ahua manua kiore ki ngā ahuatanga whakamataku, ngā kiriata, ngā kēmu. Nō reira, tērā pia ka pai te tākaro I tētahi o I rā kēmu. Ki te ai koutou I au e peke ana, e ohorere ana. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. Ai. Ko moro sauce tēnei kaore? Ko puta kia moro sauce? Te tiro. Te wairua o ngā mea rā. Ka kuhi aia. Kuhi ai ia ngā wairua. O rātou, ngā tūpāpaku kare anō kia hinga. E tangata ora. Ngā mea katoa. Kara tere tangata, te tahi noa te rere o tana hoari. Aha tēnei tangata. Ka pēnei rau te kaha ki te timata koe. Mai te timatanga. Tua aha ini, 11 pēr. Apa ni mama? Kei ohorere au. Te kutahi te ana. Patu ana tamatu. Rei hara tēnei. Koinei pēr te wahanga haratau. Tō kuhunga tuatahi atu ki te kēmu. Aue! Aue! Kaiko! Anu. Tātu areheri. Jeez. Aue! E hoa! Me pirori! Me pirori! Tae te o tae tēnei. E te kiripatini, te pirori, te takahuri I haere. O, karakona! Pirori! Aue! Me he mea he kēmu no kamikini Dark Souls? Demon Soul, ana. Tērā pēr kāre o I tākaro I tērā. Kāre tae te takahurihuri, te pirori haere. Aue, me mea kāre pērā. E pēwheko e o te ai te kēmu nei.
Pai e te iwa, pai kia e te iwa, e pirangi ana kia kuhu tonu atu ki te kemu, o ku whawhai, me kaore nui te wā. Ai. Tākoro hoki au ki rungi I taku PlayStation 4 e te iwa. Pai I te wā kei te whakahoahoa. Kei tā wāhi aku teina I noho ana, no reira ka whakakohu atu ki te kēmura ki te tākaro tahi. Ko rei te pai o tērā kēmu. Tākaro tahi me ohoa, o whanaunga. Can you kill something that big? My name is Marcus. My name is Kara. My name is Connor. Ko Con. Pera pēr he kore utu e rā kēmu. Oh! Second set. Ka kore utu e rā kēmu mo te PS5. Kore no e kia tākoro e te hio e rā kēmu. Last Guardian. After all we've been through. It's time. So fun. Kore utu, he kohinga PlayStation Plus, PS5, ko ngā kemu rongo nui I tino haua I ngā rongo I te wā o te PS4. Pai tera ki au, nā te mea, I enei tau e roa ka pahe moaki, haki te mea I kahataku tākoro I ngā kemu rongo I te PS4. Ai, whakatipu whānau, whakatipu tamariki, te mahi. Engari, kua hoki mai te tihi paku wā. Ai, ki tēnei te tāhua. Tāhua tēnei ki au. E au aha. Engari, pirangi au te mea pango. Tūmanako, ka puta hoki te mea pango. Te tihi purere pango. Pai te mai, engari. Kore ka aparu. Ka ki e nei tēnei wahanga ngā pūrere hau o te pūrere nei, o te mīhini nei. Ki te puehu. O, ara te utu. Ai, rimarau. Nei te rā. Ai, te kaumārua ki konei. So now you know. Thank you all for joining us today and for being part of this amazing journey. It's your passion as fans of gaming that drives us to deliver a truly new generation of experiences on PS5. From everyone at PlayStation, we appreciate your continued support. And we look forward to you getting your hands on PS5 very soon. To close, let me leave you with one more quick look. Ai, engari, tērā wā, te kaumārua o Noema. Mo Aotearoa I te tuatahi, I mua I te whānuitanga o te ao. Arawe! Ai! Ka arawe mai hoki. Pai tērā. Noema, kaumārua. Jeez, me te tērā o te taku ātanga.
au e te hiri, e te hira harawai. You must prepare yourself. God of War tērā. Let's go. Let's prepare myself. Te reo o Kratos. Te tau tū mai. Ka rawe. Tino rawe. Let's go. Mutunga ke mai nei o te pārekareka. Ko te ahua nei, kare puta te mea pango. Kare kore ka puta te tau hou. Te ahau te hoko I nai nei. So tōna kiau nei, ai, tōna te rau rima kau, wari rau tāra. Ki Aotearoa nei, te utu o te pauaka nui, te pauaka matua, ana te pauaka tērā kua whai kōpai. So te pauaka matihiko anahi, ngā kēni matihiko, ka tiki atu I te tūturangi. Hana, I kia mehoki atu, ki hera wahanga. Nei, toru rau, pārau. Huarau ni tau mā iwa tāra, amure ka rima rau. Aotearoa, no reire pai tēnā. Ka mutu moata ake, ki konei, ki Aotearoa. Ka hoki ake ki era wahanga o te whāhotanga. E ki te ai tātou, ka hoki anu ki te utu, me ngā turu, te wā, me ngā whenua ka puta I era rā. Kuni ki kōtanga ake. Sackboy, Ratchet, House of Plank, Demon Souls, Raven, Cold War tērā. Alright, ko Aloy, Horizon Zero Dawn. Kari ki te tēnei wai, engari mōhio ana tātou, ka puta Horizon Zero Dawn tuarua. PlayStation. Purei te ana. Whakamiharo ana, pārekareka ana, whakahīkaka I te tangata, ko te ahu nei, ai, koina katoa, no reira, kei whiara te, making me out, ana, konei te... This is on PS5. From everyone at... Ana. Anei. Whārau. Whārau. Toru rau, iwa takauma, iwa tāra, iwa takauma, iwa heneti. Mō te pūrere matihiko. Te pūrere matua ko te whārau, iwa takauma, iwa tāra, iwa takauma, iwa heneti. No reira rima rau, Amerikana mō te pūrere matua, ana te pūrere matihiko. Whārau. Pai tēnā. I te mea, heri te tonu ngā pūrere e rua, e haki te mea ka heke ngā te āheinga o te tehi, o te tehi I te tehi. No reire, heri te tonu. Āhua rereke ki te pūrere Xbox, te Series S me te Series X. Ko te Series S, te mea iti ake te utu, rua rau, iwa tekau mā, iwa tāra, bla. Te mea. Engari, e haki te mea he rite ana ki te Series X. Kaha ake te pūrere Series X. Engari, tēnei he rite ngā pūrere e rua. Ai, kāroe, pai tēnei, mea, ka peka atu au
ki te tātaitai mō ngā moni ki runga i tētahi o ngā pai tukutuku. Ana ko te moni 500. Aue. Ai, 500. Ai, 500 Amerikana. Kei te takiwa o te whiturau i tēnei wā. O, pai te. Kei raro tonu i te pai. Ai. Kei tōna whiturau. Tāra. Oh, mea i. Mai te kapene. Ai, kapera. Mea mai te moni Aotearoa ki te moni Amerika. Kei te takiwa o te whiturau 50 tāra. Nō reira, kāre kore kapera. Tōna whiturau 50 ki kone. Engari ka pāhoau, ka pōhiau mā te tihau, te pai tihau o te māwhai. I te wā ka puta ngā nama mō Aotearoa. Kāre kore hei, kei roto i te 5 miniti o tēnei pāhotanga, tēnei whakāturanga, ka pāhotia i ngā utu ake o Aotearoa. Engari, kiau nei, te pūrere matua, te mīhini matua, ki te takiwa o te whiturau 50. Ana, kei mō te matihiko, te pūrere matihiko, kei te takiwa o te hea ki nei, aue. Ai, onorau. Onorau tāra. O reira, ai, kei tōna tahirau 50 tāra, ka pena hia ki te hoki i te pūrere a matihiko. Pai te ki au, nā te mea, kei te takiwa o te kēmu kotahi e rua pēr. Kāori Aotearoa nei, āhua, nui rawa tūtunga ngā kēmu i Aotearoa nei. Ki te takiwa o te tahirau 20 tāra, i runga no i te kounga o te kēmura. Nō reira, he kēmu tēnā, mea ka hoko i te pūrere a matihiko. Ka wāte mai he moni ki te hoko anō i te kēmu hou. Ka mutu hea te, mea. Ki kone. Ana, ko ngā whenua tuatahi e riro i a rātou, te pūrere nei. Amerika, Hapani, Nipona, Kanata, Mehiko, Ahitereiria, Aotearoa, Korea ki te Tonga. Korea, ana, e rātu, te toinga o te ao, te kaumaiwa. Rawe! Paia! Huro! Ai, kārawe tēnā, te kaumārua o Noema. E mōhio ana, nō reira, kāre kore, hei roto i tēnei hawhi haura ka tuku ngā pānui o ngā toa katoa, kia hoko moata i tō pūrere, me te whakaro, ki au nei, mehe mea kei a koe ngā moni, kua pina i rā moni, e whakai ana o mātua, mō ngā pakeke, kei a koe te tikanga. Ai hokona. I runga anō i ngā kōrero, te rapea kaore e haki te mea ka maha ngā pūrere i hangai ai e Sony i tēnei tau. Kāre kore, ka whai wāhi te ao. Ka mutu, koera pia te take e rua ngā rā e puta ai ki te ao. Nā te mea ko ngā mīhini tuatahi i hangai ai e Sony. Ka wāte ki e nei whenua i te kaumārua, ana ka tae mai te terenga tuarua pia o ngā mihinira a te tua iwa mō te whānuitanga o te ao. Nō reira, mehe me tēno hikaka ana koutou, hia moana ki te hoko i tētahi PlayStation 5. Moku tonu, ana, hokona. Ko te nuinga o ngā wāhi, e haki te mea me utu i te nama katoa, engari me utu noa i tōna te kau ōrau o te utu. Nō reira, mate aha i tēnā, he pai, he rawe tēnā ki au, hei
whakapūmau I tētahi pūrere, I tētahi mīhini māua no. Ai, no reira. Tēnā koutou I mātaki tahi I te ata nei, I hara mai ki te mātaki takutaha, I tēnei whakāturanga o te PS5. Ai, rawe katoa pārekareka ana I tēnei wā, kua piki te wairua, I runga no I te mōhio, e haki te mea, e tino roa te wā, ka puta tēnei kemu hou. Ai, no reira, I runga I tēnā. Tēnā koutou katoa, tēnā koutou I tahuri mai ki te mātaki I tēnei whakāturanga. Ai, kia pai ngā rā, taihu ake nei puta anō I te hi āhuatanga I te māwhai. Tēnā koutou.